njega na ingukugwata ugeni kirinteto cietu cieru themwe narua iri tariki 3 mweri jwenana mwaka ni jwa 2026 gwatanira naoni ikinya gwe kinya kumenyithie nteto cietu ntuku ya narua na nande mwago ni jukinyire ibange nande kuamukira mwago jwa kimero utarara kuona tariki 8 mweri jwa enana mwaka jo mwini kamano ntuitu mwari ni akureterete mambura za twine cietu season 2 nande ore na kanya kagwichindira tigiti yotheri ya mambura ja na bobone gukurukira guchokya bioria 10 birabire mutambone jwa Wero digital website scan QR code ukere TV yaku kana otonye mutambone jwa www.werodigital.co.ke na ochoke bioria biu wabichokia na wagwata bionthe na ndeno otweke umwe wa baria bagaichindira tigiti ya mambura ja ogatigwa ome kiri mambura ja za twine cietu season 2 zaraza kethirwa zari tariki 8 mweri jwa enana mwaka jo 2026 scan QR code ukana otonye mutambone jo Wero digital na ombe gwichindira tigiti ya mambura jau na nandekirirwa rereto rwa ntuku ya narua magita kwa magita siasa cha Kenya ni chuma irando rejo baba inge bakioneka kuringira kura rotere ruria rurina mutongeria uria umete kwao ende kagite nega kasiasa ni chionekete kwenda kujukia mwerekera jo mweru asiasa bakiringanira amwe na mworoto jwa guchinda Rais Ruto kire kithurano kizite kuombeka mworoto jo karingithia siasa cia kindurijo ni ukuthugania akenya bakaringa kura na kindurijo kithurano ne kia mwaka jwa 2027 twa machokio jaku kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya mitandao yetu yo kinyanetia na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya mwanya amana ntetwira nkureterete ni Yara tu kudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. Mtongi umwe kwa kumania na nchobi etiageri ntere cha kamba kia onde musako jwa nchobi jwe tidhetwe na mbere ntere cha nkamia na kunate akari na tongeria bore kuregana na rwaria rwa kugania kirimara aria barombete kendeke kurimirio chore bwawe na akari maturene Lentore koria thirikari guchwa mitaratara mega ya gukiria motoro za Kenya kiuga njira ya mbere ni akuige karemi atongeria tharakanithi koria siasa ba Mount Kenya West gotiga kwagira Profesa Kithure Kindiki gitio Mona niretwa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinyana nteto cietu chikambiria thaiji Kamanda wa Borisi North Imenti niwe Ambrose Chalo ni arikithitie ati mtungi umwe ni atete utoro nyuma ya gutumira nchobi itiagirite nturene ya kambakia aria nande ikuo bikinyete biere nyuma ya wambere guta utoro njuma nthiru ni atumite ntumwa kiri baria bonthe bomba kwithirwa banywite nchobi ejendege wikinya sibitari ni kenda kurigiria gikuo kana kinya mathina jogima kiri mwiri Murioki hari na ripoti eje. Speedy wa North Imenti no Ambrose Kiaro nombete gutumiri nandi mutungi nombete kuthwagita uturo ari mo baria bombere kurigitwa nyuma kuthwa banywite intobite kwereka kumantesia kambakia. On second, that is yesterday, one of the victims who were treated at Gitoro Mission Hospital succumbed. His name is Samson Murithi. He was serial number 11 in those people who were treated and discharged at Gitoro Mission Hospital. When we got this report, Ospidi akiromba ntu barabonde baikiri sibitari ona kinya kithira ibombere kurekero na bana mtu igwaje kakumbirwa mtu akogea karike ndamba kurigitwa. Tumeongea na village managers na machief na assistants wao.
hata saa hizi tuko na officers wako ground. Tumesema ile watu wote wenye wanaweza kuwa walikunywa ile substance yenye ni sumu wanjitokeze, wasikae manyumbani, hakuna mtu atashikwa. Jambo la maana saa hizi ni kuhakikisha wametibiwa, na tunawaomba wananchi, kitu kama ile kitu haujui ni nini, ni mzuri tuchunge afya zetu. Machifu tumewaeleza na mavillage managers waende hizo mboma sote, hata wale watu walitibiwa na wakaachiliwa, tunawaomba wakisikia ishara yoyote kidogo warudi tena hospitali na watatibiwa. Amubu augathineji yomenitia matangi jaja akitangairo ng'ombe roterwa showground akiundu bubu ibute na mbere guchunkunwa. Say that a report came around alleging that people consumed changa. We know there might be some changa dens and our operations are ongoing, but this was a substance which was drained from industrial drums. We are in touch with the Meru Dairy management, and I think the matter was handed over to DCI to get to the root cause of what happened, because there must have been what we call due diligence. The drums must have been ascertained to be very clean before they were given to wananchi. Muthuri Muriuki, Wero TV, Mutiriro Kangangi. Kagiteni okau nawe ACC wa Tigania Central Duncan Okech ni atongerete timu enjero ya mabisa bangapu aria bathithetie musako jwanchobi ndege ntere mwanya irio ankamia na kunati kire musako jo aria njanga bochithukiri mabisa baba ne bombete kugwata na kinyaku enyangia rita magana jana za 50 chiambogita na kinyaku enyangia mathaga jareza tumagirwa kuthondeka mbogita iji. Brian Kimathi ni akujirite musakujo. Ejete sinema ni ntangurutano ya bisaba gitengo gikero kya ngapu batongeretwe ni komanda wao na ACC wa Tigania Central Duncan Okech na endie banchobi ndege na watho. Bobo ni nyuma ya bisaba bagwikinya ntere mwanya Tigania Central iria mwankamia na kunate batigirite bagwitura na kugeria kugwata bamabadi bya nchobi eje. Vomiwa juzi, maana yake ni National Government Administration Police Units, na kazi yetu aswa sana ni crackdown of illicit brew and other substance. Juzi nyinyi wananchi muliona serikali ilitupatia kitengo cha ngapu kufanya nao kazi. Sasa tunataka kufanya kazi pamoja na wao. Tumeweza kukamata pombe mingi 450 liters of illicit brew. Tumejaribu kukimbishana nao, wametuona wakiwa mbali, wamekimbia, lakini tumemanage kukamata, na kwa sababu hakuna wenyewe wamekimbia, tumeweza kuchukua hiyo distilling apparatus, wale walikuwa napika changa, pombe ya kienyeji muratina na mogasha, na yote tumeteketeza. Niyo ntukinyabuja nile na orito nyuma ya bamwe kumatoka ACC Okech agituma ntumwendi tokiri baraba kuilikana ninde makoya nyuma ya kwethira baitonyete kiri urugi bwa nchobi eje kwa wingi. Mtu anaitwa Makena, mtu anaitwa Gasheri, tutawakujia hata kama ni usiku wa leo. We are coming back for you. Mambo ni matatu: utoroke ama ujisalamishe ama sisi wenyewe tukukujie. Mwezi uza pombe hapa alafu muharibu watoto, muharibu wazee, wamama wanalia, wazee pesa yao inaisha kwa pombe kwa sababu Makena ameweka pombe kubwa hapa. Hatuwezi kubali kitu kama hiyo. Nataka kuambia kusema hiyo kazi ni mwanzo, tumeanza na bando tunaendelea. Na nande rombara ACC ojo kiriakari. Wakati wowote mkipata kuna pombe mtu anapika hapa, mtupatie. Tunataka watoto waende shule, tunataka wazee watekeleze wajibu wao nyumbani. Si mzee amelewa mpaka hata sasa hawezi vitu zake. Reporter Ntato Wero TV kuma Tigania Mbita Brian Kimathi.
Abisa bogima kaunti-inĩ ya Embu nĩ betĩte na mbere na mugomo jwao aria narua bathithĩtie maandamano bakiuga thirikari ya Cecily Mbarire nĩ ĩthirĩte ĩkĩbaritĩra ĩmakania bia kũbabuta ngũgĩ kethera batĩcokera gũtungata kari macibitari-inĩ ja muingĩ ĩromba rĩao kĩrĩ thirikari ĩjĩ nĩ kũthikĩra mateta jao na kinya kũingia mawĩra-nĩ jaria jethirĩte jario kenda batungata kari batĩna ũritũ na kinya ũrũrũ korone chiao. Rita Mwaniki na andikithĩtie riboti ĩjĩ. Mwenegiti wa Nurses Bururi niwe Joseph Ngwasi ni rutete thirikari ya kaunti ya Embu mavetia ni undu wa kuga ni kuvuta marigitari aria mari mugomori ithenya ria gutangikira mateta mao. Ariti miario ino ari tauni ya Embu vindi ya mururungano wa marigitari aya wariria mugomo uyu utonyete kiumia gia kairi. Deputy Governor anaweza kusema ati kwamba nitawatishia. Kuna yale mashinda ambayo yamefanya wahudumu wa afya wakue nje, si ni ukweli? Lakini badala ya kusuluhisha haya mashinda tumekuwa tukipewa vitisho. Na tumesema ya kwamba sisi hatutanunua uoga. Marigitari aya marauga marenda kuandikwo permanent ni thirikari ya kaunti ya Embu mongererwe misara na kwambatirirwa ngathi wirari wao. Waugo ni marenda kuandikwe marigitari makiria agutangikira arwaru thiini wa thibitari ngurani cia kaunti kuona namba yao ni thiete nthi muno. Pollution tangu ianze wahudumu wa afya wanaendelea kupungua kila siku. Watu wanaondoka kwa services through natural attrition. Wengine wanakufa, wengine wanaenda kutafuta kazi majuu, wengine wanaretire, lakini instead of them employing that money, sisi hatujui mahali huwa inaenda. Ni marauga ati makorwa magicoka wira nginyagia thirikari ya kaunti ya Embu igakorwa ikirumbuia mateta mao. Kwa sababu kaunti haijatimiza ile concept ambayo wao wenyewe walitia sahihi ya kusema ya kwamba tutatimiza haya. Kwa hivyo in short ni kwamba wasipotimiza yale ambayo waliahidi, sisi hatutarudi. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Akari kuma gĩcigo bunge kĩa Bũrĩ nĩ bareganĩte na rwaria rwegie kwathũrana Kĩrĩmara bakiuga rwaria rũrũ nĩ mbeũ cia kũwanda rũmena na nĩ rwaria rũtĩũmbĩka gũtetheria Kĩrĩmara. Akĩaria ũrĩa warĩ MCA Peter Mũtuma Kalembe augĩte Kĩrĩmara kĩũmbaga kũthegea gĩsiasa rĩrĩa kĩrĩ na gĩkabũ gĩa kura gĩtiaturi bakiuga kwathũkana gũkothia Kĩrĩmara inya gĩsiasa no rĩti kinya kĩndĩ kuongera thari agotuma ndogo ya kuena kari maturene ne kenda aremeria ogwati mbaru ogambi bura bwigeki ne uria ogochwa gĩtĩ obunge Bwabore David Mwangi na kinya uria ogochwa gĩtĩ kĩa MCA wakirwa nari Martin Mwiti. Banta Murangeri hari na riboti tariria. Atongeria kuma Bũrĩ baria uria wari MCA orwiriro rera Peter Mũtuma Kalembe Martin Mwiti uria kurwira gĩtĩ kĩa MCA kirunari na David Mwangi uria ni murwiri gĩtĩ kĩa obunge gĩcigo mbunge kĩa Bũrĩ bameneretie rwaria rũrĩa rwĩtĩte na mbere rwa kũgwania Kĩrĩmara gĩsiasa. Kĩraitũ kwa mũrũngi kwĩ siasa ethero ne gukaria thani yaku ethero siasa ekwithirwa gugwe utikarĩtie antu isasa no kwaria bwa goka gwatukaria kĩndĩkĩ nonto eruke deka wate erigo deterekaia lakini otikwira antu bamiru tutibatere kwathukana na Mount Kenya West na tutibatere kwathukana tubatere kwitha twigintu kimwe oni tagerete na mabungo tikire makibatire kuganwa tubatire kwitha twi one people one voice nelikenda tumba kwitha tuna bargaining power na nde onire Kĩrĩma kĩa agitanua ri anga agitanua jaire nuntu na nde mami umite west baba umite east na nde Mwangi akethirwa rembi tanga agitanua so ndwaria yu they are very insensitive talks na indwaria ikwarua ni atongeria baria bana ogua aba uthugania ibugite Kĩrĩmara kibatiku akigwatanirite kenda kuongera ugio no aria bagwetete ati munini o rais kithure kindi kia batiku ithura kiromba kura cio rais.
kanya gakindike igakuromba kura cha president ethirwa ibo kwenda kirima kithirwa kigwatene mbere ya bwathurana atokuga kindike 2027 for president. That is it. Na gutendwa aria inge tukwenda ethirwa ibo kwenda kura cha Mount Kenya West, ethirwa ibo kwenda East ye baki kindike turenda kugwatana janchungurwa ntigiri no ntubira tukwenda igiti kia president kirouma West kirouma East bira tukwenda igiti kia president twina numbers. Akiongera Kalembe Nkuruki ugite kagita gaka igatongeria bara bakona kana kukuromba munini ores kithure kindiki gukarani na atongeria baba amona kuthikira muingi na te akurwa ki na kiraito uroka tukuromba kirira rai utongeria ibwetu na ndakura chokera kwinto rutumia chokere nchiru utejo twira kaire meru ibatu tukuga utomba kwithura igitara yangu no rire no ambire kuria igitara yetu ria batu tubatere kuthiro tukwaria kindiki nagwe utomba kwithirwa gugore tumiru andu weja kuriongera andu jaba bena thina no me amiru ra yetete wetete kuriongera baba skondagama ni andu bara ore ndi bakarire nja na bathithio ngintare go bariongera lakini take time we mwana omwethi te bagira ito bagwikia kuriongera baba skondagama no ndu utibibike ba kwira ingono bau ni ankai cietu cio twira gwa kari anga kirimani mo anga kirimani ro anga keja kya anga kirenge nkiripotera nteto chayo kuma Ruiru rorera gicingo mbunge kya Bure mbeta Bantam Murangiri. Amemba ba gikundi kia Nchoro Youngsters kiria ni gikundi gia kuma nturene ya Kathe wodine ya Kithe Tigania West Kinyabone baritete maoni jao gukonia rwaria rwa kwathurana Mount Kenya West na East iromba riao ni kiria atongeria ba Mount Kenya West kugwata mbaru munini wa rais uria urigitene kagitene gakaniwe Professor Kithure Kindiki bakiuga Mount Kenya East etwere kwigika mwiko kwa miaka nkabona nande ne kagita kao gucokia njara. John Thiga na aranirite na Mbeu Mbithiba. Gikundi kia Mbeu Mbithi na rietwa Nchoro Youngsters kuma wondi ya Kithe giciko bunge Tigania West ibebumirite kwariria mantu mara methiritwe makiringa irengo be nyomba cia ndeto makonie kuganwa kirimara kumania na mantu magisiasa kwe bara wense tukasensibe tunaruma rutero rongero West baruwa kirima gikathurano na nya batu tegwa kirima giathurano lakini ugia kwithira kirima giria giwaten under one condition that ugia kwithira ba support Professor Kithure Kindiki kirima gititanwa lakini ugia kwithira bati support Professor Kithure Kindiki kirima toigitirako ugia kwithira batu twatoro support thirikari era ruterora yeye ruru etu no tubatwe twinake tuthai tugwinia iro tugoro twitane kirima kirema ote gitana koruwa ifota dai kirema kirari mubuto yo kiri muntu umwe lakini ndo tuthai mbeja joche ntwa mubuko yoche kirwa yoyonge iro kukwiro ni wantam babo bo yuthi bo wetegeria bo oni romba ria kwa keka sensibe to baba Mount Kenya West ndrebera mukayo burato tore nyuma yo toto lo support thirikari no ntubainio na tunya tu aba twetegerie kinya tu aba tuwe batemba ruthai twina keto Kithure Kindiki imba kosa murungu ogeria keto kinya tu kaba to athigira oya bora tutoro bathigira kagitani wakwa nkiama bagikundi weke bari wiba kuwata mbaru atongere bakuma Mount Kenya East bara bethiritwe bakiariria mantu megeni na kuwata thirikari mbaru kenda mirandi ya thina mbere kaumba kuiwe kiondeka guntu guku Speaker wetu wa Meru County Assembly ya Meru na wete ndeto hii itarira ya na batu ni turatukwane turi antu baba ithitwo na nibo bwega mwana wetu Kithure Kindiki tumukarie na no ntu batu tukarete Kithure Kindiki ito wetie kinya antu barabangi awa kasensi batukarie kinya twe no ntu tha injamba yetu ikuo kachagwa nawe wata na mikweta tweka we kunengerwa gite giaku ote warwire awe tu support ya tongoria bara bonze bararirie including our speaker wa Meru County Assembly Honorable Ayubu Bundi nararirie Ayubu au na support thirikari Professor kinya batu to mo support baina CS njofureroko thati to abawatia ukaria thirikari mwana tukindike utionge tuona na twakayo mwanka mwicho wa muthia kiama wawe barombete Mbeu Mbithi na kakinya antu bangi bara batebandikithie tharingi kura utigiri bakwibandikithia kenda bakethira bane na sauti ya kuthura tongeire bara baukiria nthiguru ino na youth yonthe bara batena kura twaichomaniria mwanka bone kura nikenda kura cietu ciana ira tukwenda nge support thirikari ikwo nende
na ingwitikia no yekeendelea kwithira yiku tukiwataila kuma MCA tukiwataila MP Mutunga president tumuwatelete muno ngoroki nontu noe ai kiongo kia babonthe bai parliament no amwa batu to youth kiripotera ntho cha Weru kuma Ntere Chetiania mbetawa John Thiga. Kirirwa reretu rwa ntuku ya naru arumanite na mantu jege siasa cha Kirimara aria tukurekethera ni ukuthugania akenya bakaringa kura cha kindurejo kethuranone kia mwaka jwa 2027 na ngetegera kiri SMS chaku mwanya mwanya gukurukira rutere rwetu rwa Facebook. Jacob Murimi ariugano Morris Nyonges akauga pamoja nawe Josephine Kadhure akauga absolutely yes. Munene Mato akauga tribal afflictions are likely to define 2027 elections yet again, but they may not be as decisive as before if Gen Zs are other young voters turn out in big numbers and voters as class/age block instead of tribe. We could see the biggest shift kwena Mwenda Santo kuga yes. Apostle Eliud Charles nwakauga of course yes. Kuingo kuga siasa za Kenya round hii ni moto, ukabila ndio mwingi sana in the name of mtu wetu, eneo letu na kadhalika, lakini kwa yote acha tujenge hii mambo. Ojo ni Isaia Nkobito kuma Ntere cha Kiote ne Moses Monene na wakauga absolutely yes. Jao ni maoni jaku mwanya mwanya zara wetete nambe na kwithiro gitutumira akagiteneka eta nambe na kwithiro kiaraniria na bautwe kugorokera kinya namba yetu ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu yo kinyaniria ende kagiteneka kagatwethirwe tukinogoka akagita geto kambere tugicokera tukabumenyithia gitumi mubunge Murugara akuga kaba DP Kindiki ugeta kuraza. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragage that mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejeni na kiwango kia munganajo 19% na member deposit na yo eri 13%. Tonya yetu sako na arua ugore shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Nyontu bwantito nkuruki aranire na tu kurukira 0724114444 kana oriongera rwangirwa turarore akwe nawe. Yetu sako, your success, our pride. Pancake. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts. Mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay!
Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi yenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers moya. Mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Kawe na kiuria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Si nice na nice extra premium. Gutiye ntukingi kiretaganja amweja murojo mudhongi jo mugatajo didetyo bwega ntuko chiondere ukire nitonyaga chai na mugatajo didetyo na wendo bubu nikyo gitumi achiari bonde betikiti mugatajo mafuko bread tutambia wendo na rume dhene chietu kumakire mafuko na mugatajo white jo brown jo mafuko sliced kadogo mafuko brown bread sliced county fresh kadogo white kana toasty premium white bread kiriskuru chietu mikawa na guntukonge kuunde mafuko ikuwezaga mugatejo gitangika na sliced oreo kwenda wona wareteranje kumugatejo mafuko timugati akiuretete indi uretete wendo utugi na nkiro cha kurizaniria na ntubara wendete buru ni untubonte tonkurukika na gweka oda turingire dhimo kurukira 0722 872 315 mafuko bread, take pride in the bread you take home. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kiboko yao. Emelok nanana nelelek yara tanali. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant, but the fuse is about to go boom! Kutaka kanyakika katongika wete green. Ala. Nontu matha izeterere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria Ile kama yako huku igwa. Karioka ng'entere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega. Oh,
au nyongo eterete au bebe mpimelo ndugela nyomba etere kadiozo Chua ndo mefairi. ete modugi ndoka imodugi ko tumelete Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozo ronekana ndukene chionde. Na ndinyareka no. Na vitamins. Na minerals. Teno kwa tukala ni wa nyomba Zozo na netosa. Afya Plus. Anki nenye kedirire. Karenio haumbure referentima. Motuzo Afya Plus ntimete ngana. Tembea kwingi nikuona mengi. Naona tu ya kwanya ange na nyoroka tona bi Afya Plus. Nacho jumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore ndukenerere akwe nagwe. Ingoko gwatogeni orengi kirinteto chietu cheruthe mwengi chokera na nteto nkuruki uri ogochwa ungabana Bomeru na tigiti ya kiama kia DCP niwe Mithika Lenturi nethiritwe agitaridia na kinya kwithirwa akiuria thirikari gwika mibango na kinya mitaratara ya gitumi nikenda kurita kari kiri kinyamara kia thina augite kubangira arimi nio njira imbuthu na kinya ya mpui gukiria muturo jakari arite kagita karia akinyite ntere chia mulathankare na aria akwe anenkanirite mbeo chia mpempe riboti eje ethuraniri ni muthuri Muriuki. Mwangania munene wa kiama kia DCP no Mithika Lenturi na nginya kuromba kitekio gavana nene kaunti Meru akinyite ntere cheke muitari Nyaki East Mend North na arakwenjanaga mbeu cha kwanda augite morotho jwa weja kuthithio ntububu ni gutigira ati kaunti Meru ikwithwe kithira mantu jegie mpara katika kaunti hii ili watu waweze kujitegemea, ili watu waweze kunjilisha wao wenyewe na waache tabia ili ya kungojea misahanda, na ili sisi wenyewe tuweze kuhakikisha heshima ya Meru yetu ambayo imepotea tuirudishe sote nyumbani. And that is why today hapa mimi nimefika tukasema, sababu tunaingia msimu wa kuenda kupanda chakula, wa kutengeneza mashamba yetu, sababu mvua inakuja. Mama nikasema kila mama aende na mbegu certified seed ya kuenda kupanda ili tuweze kulisha familia zetu. Mefanya mzuri ama nimekosea? Nonto mupango yakwa yo change ya county ya Meru tumirita ibo ikinya narebwiri kwithireri neri kilimo eshima riayo da mbere riari aurire ndamwira ndirenda ku demonstrate ndi Nyaki East ndi mucie that Mount ya yanawezekana, na ndenda kuona ile example between now na mweri wa 10 ndiakura anto amenya ibu ya Meru weta kwara mpe kuromba no nto bampara na baina munda eungu enkwenda kuthiria na ntaimali mpare ingite ko no nto anto beto no nto bo weso bwa kuona mbeu imbega wakurea kuritano urimi bwea uraba karimira uraba ekera fertilizer na mantu ya mingi na ndenda kuritana anto kwa fishermen anto bakwiwateria magwe baibongwa bupangilio yonkwamberia ndahigi no nto ndeyo amberia na mbecha ciakwa ndeni bwambethia ngabano Meru bugethera bukeya wa mbeo permanent utheri weta kurema bwe support wanari tingwe ba thirikari. Lenturi akiringira ndebe netho akiromba kwewa gitiki kiongavana akiwa nonto niwe ukomba kukiria urimi na gutigira timpara iguthira ndene kaunti Meru wampa kura cienu no komenda cirombe taka ciarere kwana ni babu bwancethere kandi muno babu bunge kuri babu ibwiji butambe ndete mabo bwamba ikarne nderai bwangaria buru nderai endango buromba buru bungwatile tuye tuone inya tukurie family yetu tesa sawa nante boringae ndendo sokia are mimundene bare mesio nonto kinya ithi itokwamberia
na kĩonto kĩrĩa kĩa Meru Central nonto bokuthithia irio bia ng'ombe na raw material ya irio bia ng'ombe isani flour impempe ikoton na into bingi warema ndenda kubanga mupangilio nekenda warema twakurira byo waurira byo ukona mbesa amana bubu mitikani nturi ethwa kiarire manthige munini mutongirio mugongo no Kithure Kindiki urokonekana kaginte kaka ainyiritwe mitikani nturi akimwira uju yari omwe yake akurwa imbiti ukona imbiti tikoira mwana ukaira mwara ukarachokia ko sasa takendeke tutamuleta achane na fisi hii Swizi ambayo imemaliza nchi harambe na muthiene ethwa akiarire kiatho kiria kirathirikite mucii munene Nairobi kiegia Meru akiuga uju kazi yao nasikia ni kubeba watu na mambasi ate kuna Meru Cultural Festival si watu wanapelekwa kule kunaitwa Carnival ama watu wanaitwa wapi anto bareke to Carnival au north ate ngawa na akili yako kidogo watu wetu ni kubeba wazee akina mama ate unawapeleka Carnival kuenda kuwaweka kwa kichaka, kwa hoteli, kwa kiwanja, wazee wa miaka mingi wanalala kwa bila chakula na mbarindi. Aibu sio aibu? Meru Cultural Festival kabu iliko thithura Nairobi. Meru Cultural Festival tato iliko thithura ya Meru. Muthuri Murioki mweru weekend mutirio Kangangi. MCA Batharaka Nithi batongeretwe ni wa mukothima Luke Marengo ni barombete atongeria kuma Mount Kenya West gotiga kwagira nthoni munini wa Rais Professor Kithure Kindiki na njira ya kumwita marietwa ja kumumaria na kinya kumwagira gitio ni bamenerete mutongeria wa DCP Rigathi Gachagua abakigweta ndiria michemanio yawe ya gisiasa na enyangia ni Boguns Makena Mbabu niwe ugutariria ripoti iji bamwe ba MC Tharaka Nithi na bamwe baria bakuromba ite mwanya ja gisiasa Tharaka batongoretwe ni MC wa mukothima Luke Marengo ni bameneretie mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua muno nontu bwantu baria kuthina bo micemanio baria bakubagweta tanguns. So wewe Gachagua nataka kukuambia wewe hao ngunzi ambao unabeba kutoka pande zote za Kenya au watu wachache unabeba unaenda na wao mikutano unajifanya kwamba eti unawaambia ni one time. Shetani afanya nini? Shetani afanya nini? Sisi tuko kwa serikali na Mount Kenya tutasimama na lazima tusimame na sauti moja. Tuache madharau na tuache kiburi na tuache kuimuita majina ati sijui soprano asijui nani. Kwa sasa mmegundua ni soprano kwa sababu si wa pande ile ya Kenya. Ni bagwatirite nteto jia munini wa Rais Kithure Kindiki gutuika munini wa Rais Kithurano tuthiete na nyumani gutuika mutongori wa nthiguru 2032. Na watu wa Kenya wote tumeamua ya kwamba tutasupport serikali yetu na ili after 2032 kijana wetu tunampa nafasi naye akuwe kiongozi wa hii nchi ya Kenya. Tunajua kwamba Ruto manake anajua Kithure Kindiki ni mchapakazi, vile amechapa kazi ataendelea kuwa naibu wa rais na watu wote katika eneo la mlima tutamsupport ndiposa aweze kuhakikisha kwamba ametekeleza miradi ya hii mwaka wa 2027 ambao unakuja na ikifika 2032 zote tutasimama nyuma ya Kithure Kindiki kama mlima kusema kwamba akuwe rais wa nchi ya Kenya. CS Roko na nyinyi mkienda mumsalimia anafanya kazi mzuri. Anaongoza hata yeye ndiye the best CS za hii Kenya. Toriugo kegwe heshima letu likanenkanirwa kama itapasuka wacha ipasuke tupewe heshima. Gite kia ungavana baugite ni kagita ka Tharaka kwibanga kuyukia gite giki. Kwijibwega maranyo yambirie kurethia indi tukwaria chuke gamba ng'ombe ni erithitie na kama mucioro tarithitie nuyo gwetu gwa Tharaka na kama ikatugekira mutigituro kimwe erethia igiterithia Tharaka ona murungu tuturi agwa kanisa ya SDA la murungu endete mono na kanisa mamangi erethia Tharaka ona ngavana kuma mugongoni uyo gwetu gwa Tharaka this time round gituma kia twina kio kiriro kira tukurira nontu barabara cietu ikario gwikari gitonga wa murugara akathire kiriro giku muthoro no ukinye bugwatanirite bwirite mwena omwe bugwatanirite muthoro no ukinye bwirite mwena omwe bukujanirite ogatuika giti kia governor
niona rira kuigwa antu bakiuga barugamite baire Tharaka urongo Tharaka tukathura umwe ngai agatuonia njira thenera Tharaka tietiga tuthura antu baire kiura ngekera ngai urigu. Kiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu. Mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara ni atezanirite ngutu iri ikuthiurukua chia ati Rais Ruto atejukia kiendeketa munini wawe kirithurano biezite bia 2027 akiaria kagita karia akoriongete chukurune yote yake. Ni Murugara ugite kuma aratora atona munini wa rais omwega nkurukia Profesa Kithure Kindiki akiuga ari na wetekyo ageta na mbere kugwatira kanya kau mwanka kinya atwike rais 2032. Martin Mugambi katumenyithie nkuruki. Mubunge wa gicigo mbunge kia Tharaka Gitonga Murugara na thietitie ati gutire Ndagitari William Ruto omba guta Kithure Kindiki gutwika munini wake mwanka wa 2027. Ndienda washua antoba Tharaka Nithi County, antoba Meru County, antoba Meru County, antoba Embu County, Kirinyaga, Mount Kenya yonthe whether east or west, that gutie bantu Deputy President wetu Professor Kithure Kindiki athiete manto ni wakwirwa akarutwo Deputy President kana gitu taiku kama ndinakika na imbiye President William Samoei Ruto atienda kuruthogu. Gitonga ugite Kindiki ari na bionthe bira bikwendekana akenda Ndagitari Ruto kuthungira kiri muruta wa kairi gutongoria nthiguru ya Kenya. Akiugaga no emwetigikwa buru na nkinya ena namba cia kura kuma Isiolo, Meru, Tharaka Nithi, Embu na nkinya Kirinyaga. Number 1, Professor Kindiki na kuruta wira yake bwega muno is knowledgeable na kuruta wira na President wengwa enkare ni yake neraga Kenya ibwanenkere the best deputy president uro untevia. Idu number 1. Number 2, Professor nendeto muno Kenya opinion twa kuruto na nene baba mirutete wende ali na 56% rating ya approval ya kwewe na kwendekana egwe kithina mbere na wira yake kwogwe akari ugu muntu kuone na gutu unite ti muntu wa Tharaka Nithi wenka twa Meru twa Embu twa Gema uyu muntu wa Kenya nzima. Njinji aritie mamare cukuru iyo bundi yake ni aragutethagiria cukuru no kuthungira kirirwangirwa KUPS kenda gutigira arito ba cukuru no bagutetheka na mbeca cia kithirikari. Cukuru yetu ya Kini Technical and Vocational College yageri na ku register na KUPS. Advantage ira nene muno cia KUPS ni number 1, officially you are registered at a college. Number 2, capitation based on monona barbe registered under that placement. Nonto batwana torabu igujabo kigwata and water view. Number 3, advantage irenge nene muno ere yo wega ni kwigwa twana tuito nenkagirwa grants, loans na scholarships yaro kithoma. Muthia arito aba cukuru no ibataranetie mathina nkuthoma araba gukurukira kiri uthomi bwabo ntugo gwa ntugo kagitani waku bagikathaga Gitonga Murugara nontu bwe kinya riake ria kiao antu ba automotive ngari yao ta gutuika ni nkuru yani itinkari bomba gutuika ba utumagira yani gutuika inyamungi fashion yendu antu ba Kitaling batiene equipment ya chakugana na antuba electrical batiro de tekigerio ngero gameta no tubo gotweka equipment inu mo tikinyite antuba fashion nyabo bati equipment tiriogo itikugana gokube. Kiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Akari kuma Thirogaiti gicigone kia Igembe South ni borete atongeria bagi siasa na agwati mbaru bonthe gutiga kuringa siasa na miraba kiwa kimera giki nikio kaumo kamugate kirimishie mingi mirigene Igembe baugite guchitaniria kwa ngabana mutumantu ithinkia gutetheria kimera giki na njira ya kureta mawatho jamero kubati kugwatwa mbaru na tikuruwa naku. Dennis Mugendi ni athikirite akariba.
mwere kuma ruare na batu tokarie koro itothori na twamuturamira batu tunganete tokarie koro tokaua kerumikira twamwatethia ikio muturamira no batu tote kuona mbia cia wikiana sukuru no nto iba inyelelia mira yetu no bagaturamira bariugani ya biashara bamira bareba bayinyiritie biashara bagwita makatero ntubutumite bari arimi kumantere niyisia athirugaiti igembe South kuria kwijikene na urimi bamira mingi ire yenda gwandeguru ne Somalia bakaringika bunene eruare kande ana muthuro kiareria manto yetu jamira na bura tuinyelekete batu athirugaiti wand batu itoigwa tonoi na itoigwa tonoi ni anto kweyo tokasaia bae tokasetie miake mingi muno ra tobathurite ndene otongoria bo no tengwe batoritira thai tokwaria kwena aciari babainge bathithetie arambe athero baiketie ana university no tembi atwena cio tothithetie maketha twithithia maketha watwika inya mbia cia shopping cio ngwa ite kuoneka ana ntisi mbito ikia bio skuru mweri okenda ne tomine ne kwithira miraye to ni ainyelekere anto ibato nyanyasire kwena musomario weto ndre mwere kuma ruare na batu tokarie koro itothori na twamuturamira batu tunganete tokarie koro tokaua kerumikira twamwatethia ikio muturamira no nto batu tote kuona mbia cia wikiana sukuru no nto iba inyelelia miraye to Gavana wa Meru Mutumanto Ithinkia bariuga niwe monokia wabo gukurukira mawatho jara jekitwe na bari mwira kagita kiao kinya kethiro wanto bau ibaikirie igamba kotini ne kujarungika atukwenda kwira bwana ngavana mantu tiga ya bui mantu no ayaleta mbere aguthuka akira na kama manchi tona seria tiranje ya kulita ngwe bado na atwe mindra na to kuinyelwa nkura ngavana ruare turi nkunia rero ngiri 25 nkunia kundre torwe kunia menyeri ne kirwa ndawa na yakarwa ruare turi magatero yaringanirie yangi ya thatu ya mai sana na baraba tumita ruare turi ngwisia to cietherite kwendelea atwa tokaonga ngavana weto mukana no toito kwana nuo totethia nawe mutuma nkwere batu tokarie koro twawe twe maurone yaku no kwana ngwera twaritira thero wa itibe kweya na tokendelea kuwa inyambu na otebia tokawe tokera wa wanta mweto totethia bira bya totethia imaendeleo ya totethia ntakwenda kwera wanta mbere indame unga mikono na ntakwenda kwera wanta mrenge no totebia kuona ni konga bana ito kwera atiri ukauneru no ndo bantu ba batu bira to kwenda ito kwenda kuigwa sheria we egirita ngwe igenda batu mbote thuka no ndo ruare uke ya thiru mukari wa thiru atina uwezo wa guthomethia mwana nya primary school na remerwa lakini weta kwa mawara mwana musumari athoma school irakwenda so batu ito kuria ngabana atiri ngabana twenyumeku sheria umutuma twagwata mbaru weta na mbere gwithira wetu tethia na rira tukuona otethio mutuma inya batu 2027 tugethera tuamona we mno wekiongoci wetu Dennis Mugendi Wero TV athirugaiti Yembe South County ya Meru. Mutongeria wa kiama kia PNU Peter Munya Nande arekere utongeria bwa kanjo ya Azimio Coalition Party irane ngwataniro ya biama kathumba kagiteni ukau na kyo kiama ya kawera mwangaza kia UMP kinyakyo nigitonyete mwaburine ejwa ngwataniro eje bobo karekete kiri muchemanio ejwa ntuko ya narwa jura jo gutongeretwe ni mutongeria wa Wiper niwe Kalonzo Musyoka nilikithenji na ntetweje Warenga bana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Gatira Munya na wabathatu kawera mwangaza nibonenie gukie kathari na gutonya kindene kiri siasa cia kinthiguru ni kumania na ntumirie thithitwe ni ngwataniro ya gisiasa ya Azimio la Umoja ntuko ya Narua tukiambia na Peter Gatira Munya uri utonyithitwe kiri kanjo ya ngwataniro eje. One, the council resolved to reorganize the party structures, the various organs of the party, as well as to move forward with the rebranding of the Azimio Coalition. Secondly, the council made a decision to admit 2 new members into its ranks. That is His Excellency Fred Matiang'i, the Honorable former Governor, His Excellency Peter Munya,
and Honorable Senator Lenny Kivuti to become the new council members. So there are three. Nakio kiama kia Kawira Mwangaza kia UMP kigitonyithwa kire azimio la umoja. The council resolved to invite Umoja na Maendeleo Party, PDP Party, and the Democratic Party to become members of the coalition. And their respective party leaders are here, and they have also confirmed that subject to their internal processes, they will be joining the Azimio coalition. Niare Kalonzo Musyoka ugete ni betete na mbere kwariria biama bingi mwanya kenda gutonya ngwataniro neje. We have entered the election year, and so we are talking to Democracy for Citizens Party. We're also talking to again re-engaging with PLP. Democracy for Party leader is of course our brother Rigathi Gachagua, and also our sister Martha Karua of PLP. We are talking to others, including Chief Justice Emeritus, who has also indicated they may want to join this coalition as we rebrand and as we get together. And of course, also, we are talking to Linda Mwananchi. So we wish them well as they push for the registration of Linda Mwananchi as a political party. The council also made a decision to invite one of our founding members, DAP Kenya Party, to rejoin the coalition. And subject to their internal processes, the party leader, His Excellency Honorable Eugene Wamalwa, is here. He has confirmed they will be doing so. Kanyene Kawero TV, Mbita Nele Wakethenji. No twetete na mbere gukuria kethira ni ukuthugania akenya bakaringa kura na kindurijo kethurano nekia 2027 na ngitegera kiri SMS chiaku Ken Mugambi rotererwa Facebook ariuga with Sifuna in the equation definitely no. Na we Sami Ole Ekabwa kauga here is not about ethnicity, it's about the enemy of progress, which is those tested and filed. Now Kenyans are very ready to change those filed to new ones. Look at Ol Karau, the same tribe, and how they voted out kamarada. Zao ni maoni zaku mwanya zara wetete na mena gututumira kinyonge Robin Robi Magaru kale jeans does it dekrema kauga no not much. Ita namena kuthokeranira na bao twe kukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu yo kinyaneria na tutugeta nambere na kuthoma kana kuthoma ntumiri chiaku endekagitene gaka katothe tukinogoka o ringi tugicokera tukabumenyithia mpatho ingi ira chiethirete tikumira ndene ya kanisa imwe ira nkethirwa ngikumenyithia twachokera ugeta kuraje. Tayari kugarura rojo rwaku gukurukira kosi ciegi ugima bwa mwiri njo MedPrime Training College Meru aria turi na kosi mwanya cia diploma ja nursing, occupational therapy, healthcare assistant stroke certified nurse assistant, perioperative theatre technology, community health, nutrition and dietetics, counseling psychology, mortuary science na ingi nyingi. Nitukuritana kosi cia certificate kiri mathomo ja phlebotomy, EMT stroke paramedics na ingi nyingi. Aja MedPrime College turi na ari umbari na umba ningugine yao modern facilities na nugwetikerwa kurea bici mpara ukama katonto tugauchura attachment masibitari reja level 4 na tugakwa umenyo bwa kirio kia IELTS gukombithia gwitango gende goro na America, Canada na UK. Turiongera na arua Meru ngorobe ni Royal Business Park 8th floor uciandikithie no twaririo kurukira WhatsApp number 0724769252. MedPrime Training College ojokania ibwetete na mbere. I'm cooking pie.
pancake. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi butengana na bongi kinyaburi ku aja Meru njona harua tukuthongomia na maguricha tekuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guro yonde yuge ebae turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuku chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka themwe na nusu ciogoro na chio ntuku cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka themwe na nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV, entertainment for everybody. Sionde iji na singo kusia mwarijo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone ija tukonu orimi kinya ngombe rero teria lita 35 iri ari urondira ngombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuitere maguru nkuniene nukone iji itena kinya nkorokie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega nguku itwethe ogatueri tega isuitega pera itubatusanure we tuchanure nitobu wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoko ng'ombe nguruwe na ndithia ingi chionde. Joymax Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joymax Animal Feeds. Gichokera na nteto nkuruki ni kumirite gisanga sa kanisene ya Mukui PCA ikarone binene bia Mugumango parish aria ni mabisa abaparishe bakwereka kugeria kweberia Reverend Justin Kabubu kanisene je na bwa Kristo bare bakujuri ni muthuro jo munene ni borotete utongeria bwa parishe je bakiuga bare na rumenyeria rwa gukara bakengaga athinjiri bakiuga ojo okwenga gwantuku ya narua arare akuthiria kinya meri itantatu. Martin Mugambi hari na ripoti iji. Gichanga chai kiumirite kanichani ya PCA Mukui Mugumango parish Reverend Justin Kabubu akengatagwa na atongoria ba parish ya Mugumango. Ndene kabeja kwenga mutungatiri wetu munde na bakimwenga wana sababu wana bareza bakamwengera ntato iteo na ni aduri baba kanira na baba ange begotwa session totise session nembi na tito tumete ana mutungatiri wetu ateri
Gichanga chai kiumirite kanichani ya PCA ya Mokoi Reverend Justin Kabubu akerekanaga ikwengatwa na atongoria ba parish ya Mugumango. Ko atuika ati airara na kabene na gutemo karara nwe ne muche ni utokaribwo ni nini na kura ingine tuyo tutaki aduli wetu wa Mokoi, tunataka kanisa ikae hivyo ipungwe kabisa. Tutaki maneno ingine. Malega tuone aduri ya kanisa na bangene obabo tungari. Kabubu aithukiritwe na atongoria baba ba parish kuringana na Kristo na nkinya karibambarino akerekanaga igotuma ndogo cia wendo na athuri kane kuruba kanitha eno. Kama ule akonya gakundeli ona Yesu ni arombete mukamosha Maria loji. Mutungatiri wa mbere aria etagwa Njoroge engirwe onto tutereirwe tweja mutungatiri wetagwa Mbeth engwa onto tutelewa daino ni antubana obisi ya parish ya antubana session clerk finance chair pealing elder na treasurer ne baba kwandika barua bakauga mutungatiri yathi athiete ko ukanitha wa PCA wa mtu binafsi ne wa biama ne kiama kile ko kiaugile Kabubu na maiti akaendengwa. Sisi tumesema bila Kabubu hakuna PCA Mugumango East. Kabubu alimeni hapa mpaka wakati Keri potrandeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Na bwa yuthi kuma Ntere Chegembe ni boketie tuju twao bagitariria kuinywa nkingo ni wagi bwanguge kinya nyuma yabo kurikia mathomo ni bameneretie thirikari ya mutumantu ithinkia bakiuga guti twanya twanguge ombite guchwira kinya bakaibabo kenda gukiria miturire yao. Duncan Mwathi ari na ripoti nkuruki. Mbeo mbere kuma Gembe ibaibu mirite na gutariria kinyamara ya kwaga gwira ona kuoya kwego bamwe bathomete lakini barazimigite gucoka kiri sekta ya bikibiki na indi bathombetie ngavana wa Meru nontu bwa migambo yake araugire mucemanio ora baruthite noro kuromba giti kio ngavana kaunti ya Meru Mithika Linturi imbesa bagirite arantha kaino cia bikibiki ciugite gukara nthiguru na mithika ikubanga sekta ya bonda bonda bura bakaguneka tukuibwa nteto iro nacio nteto imbi uwe uraromere ke media last week wai batu atuita kuira mbia cia fertilizer kwa Linturi kato kwenda kuonya mbonoko tukweru ari tuikwira twi sekta bikibiki urekane na kiongozi wetu wembe ya wepo na Linturi batu ite mbia tuita kuria kwa Linturi bila tuita kubwithe kwa Linturi tutongeria ni wito karathe kwaraniria na kubanga mibango ireketherio na kurio sore na ngavana ora wetu yite kendai tumenya na ate sekta bikibiki eta na mbere after thai nkenda kuwa nkendo sokeria wakati ni Mithika Linturi nkatho no ntoba coordination irenio endongi kabisa ya ntu wa bikibiki buran kwa no te thirikari ingi burutu ano karanthi nio kuma turambiria thirikari ye undra buru sisi kuma twathura undra twaundero na toundrika kana ate lui manreba kwa hivyo thai Mithika Linturi ambiririo tuta twambirio karanthi twambiria kubanga thirikari ra yite ikona burega kuna antu yonto abetu abikibiki no kona twinde turugumira bikibikine no ntu twekwo otebyo tukona ibauritie ngavana gutariria gwirera rutirite antu ba Gembe narekane na kuthumbia tongoria bangi kiri mibango kuma we ngavana uteta atongeria ba bikibiki ukara bonthi kwa no ntonga bana wetu nteto ire na ciate utethi sekte bikibiki no rumanie na bona Meru bagaita kawira bila batenda ne bisarakazi wora ira bisarakazi mara ngovu kato ibara cia thangovu mara toya tuna kindege kakindege turi ya kindege bakiri keri baugite ntu itari kuraya ukego bakithondeka mucemanio munene kieni kia mairi 3 gutariria mitaratara babanga bangite tantu babonda bonda na murugamo wa gisiasa ankwenda utangaza that together twina mucemanio moyo munene sana ara mairi 3 stadium jura together tuke install the incoming governor wetu Mithika Linturi ai patron Igembe Bonda Bonda Association nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central mbita wa Duncan Mwathi.
Akari wodi ya rwirwa rera ne bameneretie utongetia bwa mubunge Mugambire Ndikiri bakiuga bationete machiara jawathani bwawe kuma kujukia muthigo ne baeze nengerekana na thina nene ya wagi bwa roads na kinya wagi bwa stima bakiwa kinya nyuma ya mubunge ojo kubekera mawira nenkabo atiombete gukinyaniria mirandi ya gitumi ya kuagirithia motoro jao Gakimutegi na aranirite na Kariba. Bamwe bakari kuma wandini ya rwiriro arere baumirite na muthuro munene kumenerio tongoria bwa mubunge oguntu ko Mugambire Ndikiri na Kariba baba wetete wagi bwa maendeleo wandini eno araba wetete wagi bwa stima ruyo amwe na njira kuthukanga imundu ne tuli oto airia ga turetera transformer na meagewe kuthira ituronere ntunduro mejite kuronchi mitemwe na ntu akuronchi mitemwe kwina skuru area ku yau na inya yongo imundu ne barabara batu tuteomba kwebanira inyana ngari tugare inya twetete amagoro jana tuikaye skuru ne tutebanira abo barabara tutebanira ngari ana bau betete skuru woje atorera kwa staff we kilomita nyingi muno kuma ya tomba gota tukona roje ende ate tuandike tuite tukona roje roi maruye weto tu state house ku maendero tu teriante medo akawikaya kwa kunja ino wikaya ibore kaina no tutu tuona uga watu le president maruke na atobore bona maendeleo ko jo bantu beto bona areta tu arakune kake atobu arankera are ya ndimbi arakune kakenge no ndimbi to irana kabojo kana mutongi laki arakuneka batu to atigwa to paralelo anto bathina gokya utege ntotire utera mitinye motona gapende karamindene ariro arera we ko bona batu gutike thima tona kya mushimi arende kiri ndene ruire we kyo bona batu chukuru chieto echo turare amuchema ni ara mutuma no tuba guchangira chukuru nekenda bomba ikothithia irachi byao na bomba kuthia kitchen batu skuru chieto ora chathithie tu mushimi agatobu irathithwa kaire na kaurie Kariba babaruga boba kunoga no tongoria bwake na kira batigariti wetera kithurano keyete batigire bakumuruta gitini na ugo ugire urenda kwita kwa pastor nyume gitare yaku twekwira atiri eta ukae pastor gitare kuthira gutwe kanisa batwe tuthure mjumbe onge oro kombo twitiranguge na ndito muntu ojo burunya twamwera ngudiba tutethira twatitie kana unge gukwira no pewa ketha no peune ari nontu utema endero ya etwen tukonoga buru nontu na ndi t-shirt turetera twaketha choka cha tambukanga kuma gicigo mbunge kia Bure nkiripotera ndeto cia weru ni ukambitaga Kimutegi na ndejo tigere mwaka jumwe mbere ya kithurano kia 2027 na siasa ni bambirite kwire baba gechwa njira iria ikabongera katharige siasa baraba inge kinya ni berekerete kugambia karigo chiandikithia kura na winge onde nkiama ya IBC etithete na mbere ochiandikithia bo Phineas Imana ari na rugonoro kiri The Monday Perspective. Kithurano kinene kitierie mwaka yumwe na kiumia kimwe kintukeruari na bu nikorania ura wendea kumeria matageti kinya kiriko kia gisiasa kithiro bona kwendo chinda thaina karitendi ayukia karatasi na karamu na kinya kunywa ina chocho kura mutwa kiringa mathabu ya siasa chiakie. Na tukailia getika mutungeria wa Nthiguru na munini okie nete nende kiombete kubithira kie kuchairia miario kathumba na mathabu ya kuringwa bonene wasikie wasisikie ni sasa si sasa Gachagua akionania uchamba bokie na kuwa we aina milioni mwanja chekura ira aina maitethira ikiringa ira William Samoei Ruto kura Ruto nwe akiwa bwanto ba batio mumenya kenine kia siasa. Tutamesema ni ile Yesu kurudi mara ya pili ama ni hii ya 2027. Oriu ngabana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga urani mukama wa kiama kia ODM kira kithirikari ne rungura broad-based government au wete kinyabo ba kamalua nonto baina tunamba to tokura. President William Ruto has made a decision that many people thought could not happen. Many people felt that the house of Kenya, the house called Kenya, some people must be outside for some people to be inside. ODM wanataka nini?
ODM watadai wapate deputy president, na yule mtu ambaye amekomaa, amekuwa na baba miaka na milele, ambaye amekuwa waziri, ambaye amekuwa deputy party leader wetu ni nani? Anaitwa Wycliffe Ambetsa Oparanya. Tukiailia bara bachiandikithitie kiri uringi kura mwakeni wa 2022 rutere rura Mount Kenya East Meru ni atungiretie ina nkurukia kura 772 ekadia ni Embu riu kaunti ya Tharaka Nithi. Kaunti ichi thatu ni ciari na ringi kura 1,338,373 rutere rwa Mount Kenya West na ruone rwari na ringi kura nkurukia 1,000,000 barabonde bonanetie wike kura cio rutere rumwe. Na bonendi ikona ni akire mara kiwateni amwe kithurano ni kithiru na kiare na kura nkurukia 5,000,000. Na kukario huu kurikanwe Rigathi Gachagua na inyeletie kiri mara kitethira kiitana wa amwe na CS Geoffrey Ruku kuwa kiri mara no kitanirwe ati wakati Profesa Kithure Kindiki sinwa hii mlima, kwani kuna mtu ya mlima zaidi kuliko yule mwingine? Sasa tungangana na Kasongo, we direct all our fire against Kasongo. Kuma tariki 30 mweri wa 3 mwankira tariki 23 mweri wa 4 mwaka yu aringe kura babero nkurukia 1,138 iba chiandikithitie. Ukia kuringanithia aringe kura ba amwe na baraba chiandikithitie mwakeni wa 2022 baraba nkurukia 1,200,000 bakethira nendi baikinya hakwe 1,200,000. Nabu kurikano wetu titalete baraba kaichiandikithia ndeni ya mwaka yumo yotiere kana baraba chiandikithitie mbere ya wandikithania bukwambiriria mweri wa 3. Mukarigite wa kiama ya miankana idurano Erastus Edung'ethekon na kiama pakie amona bondi betithite na mbere uchiandikithia boringi kura na mbene ndekirigiro kwithira igita na mbere witia. Kukario huu kurikano ende ni akidurano kinini kia Olkalau Rigathi Gachagua na kiama kiake kia DCP nibethire bakithamba kia UDA bonene na bono okone kioboni uchamba buranende Gachagua aina buo asiyekubali kushindwa sio mshindani. Sabu ya namba iyo ya tethia baingi ende woina nukithirano yakirite kana utiombo ya karira nthi na kuyabangania boya. Phineas Imana Ndeto Cheweru. Asante. Manande mutegeri ni kagita ka kwaga kwambiria gukunja nthama nikenda kirinte toi wingi cha 3:30 wethiro kigwatanira na Phineas Imana akuretere chionkuruki au ni otwakinyira muthejo anteto chieto kagitene gaka ngakwendera ntuku njega kana ugorobo bwega rieto ni Maureen Kinya mona ni rieto mathithio ni Purity Richard. AJ